DVC ni nan kut kanin tlai na may nikul ni suri chun hlan thong pang hlat kho mi krak chimlai chinram kul ton zang peng may nikul na ruk chun chikha khwa mi minung zakhat tuk chu COVID-19 zot nak asalai tia ruwa mi thachua har ngai in an e lakshok in si ina chia an se thachua har ngai in a mi minung zakhat luk thlobul nak ding a harsat nak tampi a cha a abipi in oxygen bom hawin an bom chan adu mini sia langkhan khai phone number 09400476 le langkhan khai @gmail.com petlai kho si tia kan thei Memaram uknak February ni khat in ralkap ni alak nuwa ralkap kut in kumhle riatang ngak chia minung som silo pathum nak tlom lo nun nak aliam changtia chan karlak chawza National Unity Government NUG ni athan athi mi ngak chia hi pa som rukle pathum le nu pakwa chun nu asile pa asi fian lo mi pakhat an di lak minung som silo pathum an se ralkap ni tha mi ngak chia hi lamzo na ka achuak mi zong an itel ban tukin in chungche chia a meithal ka atong mi zong an ngak chia lente a chal lewa meithal kwan ni akhen mi zong an tia NUG ni an than mi chunga an langtar kaya ramgul dimusu kwa St. Joseph Catholic biak in pakhachu ralkap ni may nikul na ruk zan tima bomin an ka tia kaya People Defense Force KPDF ni atan hibantuk in aliam chia may nikul ni thum leo zong a loi ko peng kayan taya Catholic biak in zong ralkap ni bomin an dakka bal chang minung pali nun nak arak liam tutan St. Joseph Catholic biak in bom ka nak a hliam mi an le lo tu chu KPDF ni alang terlo sakan ram then myang peng changzin khwa mai nikul na ruk chun nuwa PDF le ralkap an ekap changzin khwa mi an khwa pi in ahimna huna anzam changzin khwa chu awadi tivatla nga a mi khwa ase sakan ram then mandale ram then le makwai ram then aton na a mi khwa ase hi khwa a PDF ni mun an khwar ti in ralkap ni an ruwa cha hibantuk in ralkap ni an ka na hi ase tia khwami ni an chim ralkap le a hliam mi an kap ni a athi mi an le lo khal asuri lo tia BBC ni tel valai chungan dam nak phu World Health Organization WHO tonpum naka mimaram kai loading in becha nak antua chan kalak chawza NUG ni hi tonpum naka kai veding in anol na in le nak lo avoi somsri levoi li nak WHO tonpum nak chu June thla ni khatyang to ading se hi tonpum nak a COVID-19 runven nak kongle aralai mi chan a kokek ral fak tuk in kan ton nak halo zaitinda hlan kan in runven nak kan to lai ti mi abepi in anchai lai tia BBC ni atial Ivial hin thong pang than mi kan ngol lai nan di lak chunga lunglok nak tampi kan ngai